खुरमजरी मियंग ताबरिब सिमुताराम उचरी ngasi maro pauda Chandel gi embos amadi matung tarakpa army operation na India gi East policy da apanba amata lehloi haina Donald gi Minister of State Independent Charge Dr. Jitendra Singh na phongdokre ADC की वोट मसिंग थी लोरे कांग्रेस ना निफुगा तरुक फंगदोना ख्वाइदगी यामना सिट फंगवा पार्टी ओइरे NPF ना निफुगा हुमदोय इंडिपेंडेंट कुंट्रा हुमदोय अमदी BJP ना कुमाथोय फंगले अमदी मणिपुर दा सु नोमगी चांग हंथरपना व्हाइट कॉलर जॉब दा पामनरपने हाइना चीफ मिनिस्टर ओ इबोबिना नुवाइतबा फंगदोक्रे मपुंग पाव पिजरी चांदेल की एम्बुस्टा दोगरा रेजिमेंट की पर्सनल तरानिपान सेखिबा मतुंग तारकपदा इंडियन आर्मी ना म्यांमार गे ngमखैदा काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन चथरिबा असिना इंडिया की एगेस पॉलिसी दा अपनबा मतल हेलोय हाइना नमिनिनी की खोंगचता ngasi इंफाल दा थोंगलखिबा डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डोनर की मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज डॉक्टर जितेंद्र सिंह ना फोंदोक्रे ngasi इंफाल दा मिनिस्टर ने हेक थोंगलबगा मणिपुर की गवर्नर डॉक्टर सईद अहमद चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिगसु उनकी हयंग अयुक नागालैंड अमसुंग अरुणाचल की दमक इंफाल थादोखिगनी ओल्ड सेक्रेटरी की कॉन्फ्रेंस हॉल दा पांगथोपा पावुन मिफम अमदा डॉक्टर जितेंद्र ना एलिमेंट खरना चाखो थरांगी पाखलिबा थबक सिंदा अयप पीनबा होनै अदुबु अवांग नोंपोक लमदंबु चाखोनबा गवर्नमेंट असिना एक इस पॉलिसी की थबक सिंग मखाताना अदुमक चथखिगनी हाइके हंदक थोखिबा लाइबक थिबा थोलो अदुगी मतंगदा बरी लेनबा डिपार्टमेंट अमदे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स नसु हक्चिन लवी महाके इंफाल खोंगचरसी लमदम असिदा मियामगी थाजबा पुरकनबा अमदे अमुक हना शांति हंजननबनी हाइके The Act East policy is a policy which is proceeding in a certain direction, and as I said, there would be always certain elements which would like to disturb our initiatives, and it is up to us and our responsibility not to get disturbed or discouraged, and that is precisely the objective of my visit here, that we do not get disturbed, discouraged by such incidents. We will continue Act East, we will continue Make in Northeast, and we will continue Northeast at par with the rest of the country. These are certain very sensitive security issues, but I must assure you that all the concerned divisions and the ministries in the Government of India are very well seized of the matter, and they are very seriously following up each of these nitty-gritties. And as I said, the ultimate objective is to have peace over here. And sometimes if an incident like this happens and the government or the security forces from the Indian side have to appropriately react, that also is actually meant to restore peace and to discourage elements which tend to disturb peace. था सिगी अमदा पांथोखिबा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल तरुके शीट चामग कुंथानिथोय की वोट मसिंग थिबा ngasi ayuk loisinkhre INC na Sara Hills Autonomous District Council amsung Chandel Autonomous District Council da majority phangkhre NPF na Ukhrul Autonomous District Council da majority phangkhre Churachampur Autonomous District Council da independent na seat 19 phangduna party amatana majority phangre Mekhal asina INC na seat nifuga taruk NPF nifuga humdoi independent kuntragamari amasung BJP na apunba seat kumathoi phangkhre Mekhal asida mirep 12 hana lambai yauduna kakhrabani Senapati Tamenglong amasung Churachampur da District Council semnanaba political parties sing chungsin ननबा वातानबा होख्रे अमरोम द चांदेल डिस्ट्रिक्ट की खोइबु कंस्टिट्युएंसी की बोंगली पोलिंग स्टेशन द KNA उमला की खुलाई पाइबसिंगना नमफुदा INC की मिरेपता वोट थादा हनख्रे हाइना NPF की मिरेप ओइखिबा चेस मोरुंगना फुंदोली मणिपुर प्रेस क्लब द पांगथोपा पावगि मिफम अमदा पोलिंग स्टेशन असिगी वोट मसिंग थिबिदनबा मरि लेरबा SDO दा वाकलबसु वोट मसिंग थिदुना मिखल की फोल लाउथोरपा असि पेंदे फुंदोखि मणिपुर नोमोनोमोगी थबक श्रीबगी हैनबी की चांग हंथरकले मिपुम खुदिमंगना व्हाइट कॉलर जॉब खक्तदा तानादुना लेरे हाइना मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिना फुंदोख्रे वाफम से नुमित हुमनी चुमना चथगदबा अहानबा मणिपुर नेशनल हॉर्टी एक्सपो इंग्लिश तरामंगा हौदोपगा मरी लेना पांगथोकपा थोरमदा फुंदोखिबनी मणिपुर फिल्म डेवलपमेंट सोसाइटी की हॉल दा पांगथोकपा थोरम अदुदा डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर गेखांगम
Commerce and Industry Minister Govindas Konthaujam, Parliamentary Secretary Bungjagin Balte, CAU gi VC Dr. Premjit Amadi Atay officials singna saru yaki. Tarom Gambari Lenana Govindas Konthaujam na Nilakuthida semgaliba Food Technology Park asina loisilaba matamda laumi singna lokpa mahi marung sing mafam asida puraklaga thamlaba yagani masi natraga su kaithelda yeuhanba yare maram asina laumi singna horticulture gi pothok sing yamna puthokpa mathau tare haike. Deputy Chief Minister Gakhangamna tung koina chatpa yana naba state asina horticulture gi mapan tangba matam oire state asigi horticulture gi thabak taram sing matam gi matung ina anoba technology maguleba mahi marong amadi anoba machine singi matengna pothok hena puthokna naba Manipur gi laumi singna honaba matam oire haike. Tauram Gamari Lenana Chief Minister na Makatan Haikibada, Government Asina Tabak Fangdriba, Mahi Hairaba, Naharo Simbu, Incentive Piba Haiba Asi Araiba Tabak Nate, Maramaduna, Nasidagi Hona, Jatagado Riba Manipur National Horti Expo Asida, Saru Yabala Liba, Scientists Amadi, Stakeholders Singna, Lamdam Asigi Lomi Sing Amadi, Miyambu Matokaram na Tabak Shuhan Nabagi Pukning Togat Nabalambi, Putopiu Haina Apil Tauke. Including myself, work culture has gone away. Instead of working in the paddy field, in the hill. So they wanted to do the white collar job, whether it may be small or big, according to their qualification. But from the government side, it is next to impossible to provide each and every citizen of Manipur white collar job. We should have to be encourage work culture. We should have to be give some incentive. Either from the state government, shall we give from the state government side also to give incentive to our farmer. It's not easy thing. It's not easy thing. Manipur Sarkar ki Horticulture and Soil Conservation na mapungweba thaudang lautana amadi ICAR Manipur Chapter National Skill Foundation of India amadi Central Agricultural University Imphal ga khusamnaduna pangtholeba Expo hangdopagi thoram aduda Bharat Sarkar gi Mission for Integrated Development of Horticulture gi Mission Director su oiriba Joint Secretary Sanjeev Chopra na phongdoki beda ngasigi Horti Expo asina mapalamdagi lakliba company sing asiga lamdam asigi laumi singa gi marakta pot leithok lesin thadok thajinda yamna chauna mateng panglagani haike. Today not only India but the world is a market for horticulture produce. So once the people in Manipur understand that, pineapple, oranges, chilies, organic rice, these are commodities which have a market all over the world. The processors will be interested in coming here. The businessmen would be interested in coming here because it's actually got to be a win-win situation. We cannot have a situation where the farmers keep on growing and there's no market for them. It's an occasion for the market to understand what Manipur can grow. Most importantly, it is an occasion for several companies to display their technologies here. It's also very good that today 8 states of India have come. Tungda Horti Expo pangtholiba hatakang jebungda haunobi matung ina Chief Minister Okram Ibobina Expo si haudoki loinana hangliba sto singda koina chatuna yengki. Hariba Zakhat Numidu Nisum Satagadu Horti Expo, the Queen Yangaba from Amadi. Hariba Horti Expo, the Mapalam, the Lagbaton firms sing companies sing a cigar, Mafamasigi Manipugi Laser, but farmers sing a cigar. The interaction Tonaduna Tongan, market Linkeski, Adumbe Kudong Saba, Karaifa Pangwang, Gate, Masiki Matata Tonga, Manipugi Laser, but Lomi sing a cigar, skill development, Karaifa Pangani, Amadi, Financial Institute, Maruina, Manipur, but not Mapangi nationalized banks in the gig, Sentang Lotoya. Sing Hariba National Horti Expo Sina Kanaba Karak Makai Manipugi Peza Maruina Manipugi Lomi sing the bigger the Pangoga the Hibasi Yankibatari. Kema person Amugaluna Podam Zariba, Noreningambam, ISTV News. Handak Chandel District ki Moltu Kulmanakta Labour Paraulon da Tokiba Todoki Matungda, Oiraliba Manipur gi Fibam Yangsinanaba Prime Minister Narendra Modi na Union Home Ministry da Pautak Pikre Hari. ISTV News da Fangba Pawi Matungina Ngarang Prime Minister Narendra Modi na Union Home Minister Rajnath Singh Yauna, Marilena Bamyu Singh Kauduna Manipur da Handak Chandel gi Moltukka Lalawu Singh Etekta, Dogra Regiment ki Miyoi Tara Nipan Sikhiba Madi Tara Taruk Asopan Nangkiba Thodo Adugi Matangda Oiraliba Manipur gi Fibam Haktengna Yangshinan
ꯍꯟꯅꯅꯕ ꯄꯥꯎꯇꯥꯛ ꯄꯤꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯗꯨꯅ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯆꯠꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯒ ꯋꯥ ꯈꯟꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯡ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝꯅ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯥꯎꯇꯥꯛ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭रीꯒꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯃ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯤ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭रीꯒꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯗꯨ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭रीꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯟꯗꯛ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯣꯜꯇꯨꯛꯇ NSCN KYKL ꯑꯃꯗꯤ KCPꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯇꯔꯨꯛꯁꯨꯕ ꯗꯣꯒ꯭ꯔꯥ ꯔꯦꯖꯤꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯟꯗꯥꯗꯨꯅ ꯗꯣꯒ꯭ꯔꯥ ꯔꯦꯖꯤꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ 19 ꯍꯥꯠꯈꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ 13 ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟ ꯅꯪꯍꯟꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯑꯣꯐ ꯑꯥꯔꯃꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯥꯛꯇꯨꯅ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯍꯛꯊꯦꯡꯅꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯈꯤꯕ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯑꯥꯔꯃꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯁꯨ ꯃꯣꯜꯇꯨꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕ ꯌꯥꯎꯅ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯒꯤ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯊꯤꯕ ꯍꯨꯝꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯗꯨꯅ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕ 39 ꯍꯥꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯗꯤ 13 ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟ ꯅꯪꯍꯟꯈ꯭ꯔे ꯍꯥꯏꯅ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯕ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ PLA ꯑꯃꯗꯤ NSCN Kꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯗꯤ आर्मी क्लेम तौरीब वाफम अरानबनी PLA गा खुद थोकनबदा आर्मी कांगबु अमा मफम अदुदगी कीदुना चेनखि हाइबा फाउबा मीडियादा फोंदोकपा लेख्रबनी महैलोइसंगसिंगदा महैलोइसिंग तापी तंबीगनी हाइदुना थबक चंगखिबा ओजासिंगना महैलोइसंगदा ओजा ओइना लाइरिक तंबीबा पामदबदगी अचौवसांग मिचंग संगगी खुदोंग चाबा लौदना ऑफिसिंगदा लेसिननबा होनरिबा ओजासिंगगी यूटिलाइजेशन ऑर्डर निमित 8 निगी मनुंगदा कक्तुना मागी मागी महैलोइसंगसिंगदा हलंदुना लाइरिक तापी तंबीबगी थबक तौहंद्रबदी मणिपुरी स्टूडेंट्स फेडरेशन MSF ना तुमिन्ना खक लैथोलोय हाइना चेरोल अमदा फोंदोरले चेरोल असिना मखा तारदुना MSF ना एखोय लाइरिक निंथिना तमसी हाइबा एकेडमिक कैंपेन असि मनुंग चना राइट टू एजुकेशन एक्ट इंग्लिशनी सुपना मापन की सेक्शन 39 अमदी 35 की मतुंग इना महिलोइसंग अमदा आंगांग सिबु लाइरिक ताकपीबगी मथौ तौब नतना करिगुम मखल अमतगी थबक अमतदा सिजनबा यादे हाइबा वाफम मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेरी की डायरेक्टर विक्रम सहायना हौकिबा इंग्लिशनी तरागी सेप्टेम्बर 19 दा स्टेट अमदी यूनियन टेरिटोरी सिंगी एजुकेशन सेक्रेटरी सिंगदा खंगनख्रबनी हिरम असिगा मरी लेनना MSF ना हौकिबा इंग्लिशनी 13 की फेब्रुआरी 23 ता एजुकेशन मिनिस्टर M ओकेंड्रोगा फमिनदुना एकेडमिक सेशन इंग्लिशनी 15 दगी ओजा सिंग यूटिलाइज तौदुना सिजनरिबा असि मागी मागी मैलोइसंग सिंगदा हलनगनी हाइना थाजबा पिख्रबसु ngasi फाउबदा थबक ओइना ऑन्थोरक्ट्री एजुकेशन मिनिस्टर ना पुक्चेल सेंगना तुंगी मिरोलगी दमक खंदबा अमदी एजुकेशन सेक्टर बु चाखवत हनबा पामबगी वाखलोन चेंदबना मरम ओइरगा हौजे हुजिक डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन एस जोनल एजुकेशन ऑफिस सेक्रेटरीट एजुकेशन ऑफिस अमदी मिनिस्टर ऑफिस सिंगदा सिजनरिबा असे राइट टू एजुकेशन एक्ट इंग्लिशनी सुपना मापन सिंगना बदनतना मणिपुरदा लेदिबा गवर्नमेंट के महिलोइसंग सिंग सिथरकनबगी मचाक अमनी लोइनना असिगुंबा राइट टू एजुकेशन एक्ट सिंगनरगा चथरिबा थबक सिंग असे निमित 3 निगी मनुंगदा यूटिलाइज ऑर्डर कक्तुना ओजा सिंग मागी मागी महिलोइसंग सिंगदा हलंदुना लाइरिक ताकपी तंबीबगी थबक तौहंद्र टाइम्स ऑफ इंडिया नांगरांग जून 10 दा खबलांगना अवांग नोपोक्ता ख्वाइदगी मरुओइबा मिलिटेंट लुचिंगबा अमा ओइरकले हाइबा कैप्शन की मखादा फोंकिबा पाव अदु नोकनिंगबा युमफम यावदबनी हाइना UNLF ना फोंदोले लोबसिगी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिसिटी की डायरेक्टर M सहेन की चेरोल अमना हंदक इंडियन फोर्स सिंगना मणिपुर अमसुंग युमलोनरिबा नागालैंड दा चाउना माइथिरकपा असिदगी दिल्ली गवर्नमेंट ना खुदकता रीजन असिदा लेरिबा फोर्स सिंग असिगी मांगलुरबा थाजबा अदु मेंखननबा मीडिया दा मियामगी पुकनिंग चिंगसिलगली अमसुंग रीजन रिवोल्यूशनरी फोर्सेस सिंगी मरकता लाना लौना हननबा थवोइना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना सेमजिन साजिनबा न्यूज आइटम सिंग प्रिंट मीडिया अमसुंग न्यूज चैनल सिंगदा स्पॉन्सर तौरी न्यूज आइटम असिदा पल्लिबा हौजे गुवाहाटी जेल दा लेरिबा RK मेघेना हंदक नौना थोलखिबा यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ वेस्टर्न साउथ ईस्ट एशिया की प्रेसिडेंट ओइबा पामी RK मेघेना माके ग्रुप ता महापो प्रेसिडेंट के फम असि पीद्रबदी UNLFW दा यावगनु हाबगी थाकिबा मेसेज अमा इंडिया की इंटेलिजेंस ना पाव फंगी रिपोर्ट असिना मखाता ना मरम असिदगी कोरकोमना UNLFW दा यावदबनी पल्ली मसी युमफम सुयाव यावदबा अमसुंग ओइथोपा यारोय मरमदी UNLF ऑनररी चेयरमैन हौजे इंडियन जेल दा लेडी कोरकोमना UNLFW यावखिदबा असिगा ऑनररी चेयरमैन सनायमगा मरी लेनेदे टाइम्स ऑफ इंडिया ना फोंगलिबा पाव असि सेमजिन साजिनबा वाखलना सागतपनी हाइबसि बिपुंग खुदिमंगना खंगनी हाइरी
Hairok Part 2 dagi Ningthozam Rebika Misigi Matangda JSina Sarkar da thamkiba demand sing thabak to ontholani haina thajaba pibadagi hayang haunobi matungina aroiba mathomangam pangtholagani hari ngasi numida waram JSC gi mute singa Chief Minister ga Education Minister yauna wari sanabada thajaba pirakibani hari JSC gi mihut amana ISTV News da mihara sida general singi mathakta athuba matamda charge se thangatuna akanba cherak piduna asigumba thodok matungda amu hana thoktana bo honaba haujik chanariba criminal law asi MN tauhan ba haina takshin ke hirama sida yengsilagani haina thajaba pirakpadagi asiba hakchang hayeng loduna mathomagam pangtholagani haike aikoina pamliba numit kunigi manungda sa si thangat pio haibadu government gi amasung investigation di hena mayek sengna bai damakta tha ama phawbagi maximum madugi mamang ne loigibe adubu tha ama phawgi manungda hariba sa si lase thangat lage yongna na hunage haibu wafam ma assurance pibire ani subada hariba sa singa se efficient fast track call amada ayo mana madugi phajana dil toba yaba gi thabakta fast track call amada sananabagi thajabasu mari leinaba ain gu loisangda thamnaba thambire aduga hariba fast track call si lor matunda criminal amendment act Delhi gi union territory gang rape ta chenaba mi sing atuba matam tha hu mari manungda finding puthokduna madugi justification pi gi bugum Manipur da su notice ta amutang nupi angang na chathaba miot minai singa se muthatna bonaba matam da criminal amendment act ase lakadriba session lasida puthokduna logi oiba mari leinaba department ga dandi piba yanaba lambi singa do pass tawna ba amasung khana naina ba amend tawna honage haibagi thajaba pibirakpa lona Manipur government da JSC gi maikai degi taliba demand singa sigi thajaba khara pirakpadagi aikoina leigidraba isan mihatina izat mangan biraga hatuk piram labi Rebika gi asiba haksang aikoi hayeng Manipur government gi yanabai matungina aikoi hayeng lauragani maramasina Manipur da leba civil society organization sing NGO sing human rights activists sing amasung nupi angana chataba miut minai tawba yaroi hana lauriba khwai khudimakta justification phangna bonaba matamda aikoi matam khara investigation gi lepsaragasu hariba demand singa si phangdragadi JSC na makha taba khongjang hanba leitana chatharkhigani adu investigation phangna bonaba da Manipur gi parjamya amadu hairu amadu wangjing da leiriba parja singna su dandi pina bonaba matamda cooperation PBU National Green Tribunal Court na lamlongai napet lokon gi mafam da sarkar na lamhen lokshin dona sagalaliba building sing lauthokhinabagi matang da ngarang fawba matam pikhibani matam helaba fawda lauthokta asina maram oiraga lamlongai miyam na horaktuna khudakta lauthokna na ba khongjanga loinana makhata na construction tawbagi thabak thingjinkre chahi asigi April thada lam onduna lamlongai gi napet lokon da sagaliba TBM Leprosy Treatment Center gi oina ekar 10.8 ki lam asidanatana ahenba lam lausindanaba yanakhraba fawbada lam khopshin badagi thabak lepnanaba National Green Tribunal Court ta case thangatuna hapta marigi matam pikibani sarkar na hauji fawba security thamduna building sabagi thabak chathari haina pendwa wafam sing praja singna phungdona rakhi khongjang changsilingai cherakta hengang police ka muknaba thoki Hongjang asigi matangda saruya kibinupi amana miyamga sarkar ga yanakhiba adu thawoidaba amasung court ke order fawba ngaktaba asi angapopoi miyamgi dabi fangdriba fawba akanba hongjang changsigani phongdokhi Hauji aikoigi matam loi hana khanjare moida pigiba matam hata mari do loi thokre aduna aikoigi lekai mayam changduna nipi mayam changduna aikoigi heliba sarwase sidokani haiduna thokjarali bani masteida aikoina apapatagi daite state government logam thoi daite pubam thoi haina ai mayra paibigi site gi mayami mohot sinjaraga thamjage hauji aikoi ngasi degi matam kaktana satharakpa aikoigi legal ki karose losalani na logjare aikoigi Laliba tang tara nipan da pangthokodoriba jun tara nipan gi thorom pangthokpam oigadoriba ke Krupat ke complex manungda Jain Hospital Pharmacists Association amadi UCM ga punna khusamnaduna lamtu lunana thamnabagi pandamda sengdopagi thabak chathakre masida Jain Hospital Pharmacists Association gi yamlaba members sing amadi UCM gi thomi singna ke Krupat ke akoibada ningthina sengdoktuna akoibagi fibam lunalan ke Jain Hospital Pharmacists Association gi General Secretary N Jagajina Association asina mamangda kiba lebaki thodok sing yauna ke Krupata pangthopa thabak thoram singda yamna chauna mateng pangkre tungda thoropa lebaki awa ana kaya da sumateng pangani loinana lawliba tang tara nipanda pangthokodriba ningsing thoram asida saru yaba lapa praja singna karigumba khudong thiba thorok labadi maduda association asina ana layingi thabak thoram singda mateng pangani haiki
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯔꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯤꯕ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯖꯒꯥ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯌꯥꯎꯅꯕ ꯂꯥꯛꯄꯤꯕ ꯁꯤꯡꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟ ꯌꯥꯎꯕ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯣꯟꯁꯟ ꯐꯥꯔꯃꯥꯁꯤ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯂꯥꯡꯊꯛꯀꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯡꯕ ꯌꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯡꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯣꯂꯟꯇꯤꯌꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯒ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯖꯒꯅꯤ. Journalists on MGN, REGA and its guideline haibasida ngasi Manipur Press Club ta workshop ama pangthokre. State Institute of Rural Development amadi Amjuna Sindra pangthokpa tharam aduda Union gi President WCM Jai, Institute asigi lecturer Dr. A. Sumarendro amadi atai myoy kya susaruyaki. Wanga khibisina phongdona khibida funding asi mamang chahidagi housingna sel थादबगी चांगवांगली अदुबु मसी निंगथिना नियम चुमना सिजिनद्रबदी कानाफम खंगलोय मसिबु माइपा हनबा हाइबसी सरकार अमदी प्रजासिंग चप मानबा मौंगदा थौदांग लई आमजुगी प्रेसिडेंट WCM जायना सेंतो वाटपा मियोयसिंगदा स्कीम असिना चावना कानबा फंगंगदौरिबनी सेट असिदा स्कीम असि कया यामना माइपाकना चथरिबगे हाइबसी हंगनिंगाय ओय स्कीम असि माइपाकना नबा होनबदा मीडिया गी अचौबा थौदांग लई हाइबा वाफम फोंदोखि मसी एमजी नरेगा है मसी करिनो अदुगा मसी मणिपुर इम्प्लीमेंट तौगिदगी मसी कान मसी क्या बुनगे अदुगा तो पबगी मणिपुर लो पबगी सेक्शनदना कमाई तमनो सले कदोगी है मसी की मतंग दा कोई यामना सुबाइना अकोई देशो पासन सिंगा कोई थाबिरा कनो अदुगा जो सब सब थाबिरा बिना कोई वाहन सिंगा नो कोई मीडिया की नागन लगी अकोई हंदिर पा अदुगे फगपा कोई मयम पुर मुते पुना मयम दा कोई गवर्नमेंट दा की पीपल दा कोई मयम थांगन मसली अदु मणिपुरी ओनदी तशरिया सोथली BJYM Manipur Pradesh के प्रेसिडेंट ओइना मालेस ना लुचिंगबा टीम अमना गुजरात ता पाइखालिबा इरिगेशन की मॉडल सिंह हक्तिना ने गेंसिंख्रे लोइना गुजरात की इरिगेशन मॉडल अदमक मणिपुर दा इंप्लीमेंट तौनबो होनागनि हाइना BJYM की प्रेसिडेंट ओइना मालेस ना फोंदोख्रे वाना मखाताना गुजरात ता नोंग ताबगी चांगवालाबसु लौफम अयाम्बा इरिगेशन की फैसिलिटी सिंग निंथिना फंगबगा लोइना चही अमदा लौरोक अहुमलक्तगी तादना मतम मतम की ओइबा एग्रीकल्चर अमसुंग हॉर्टिकल्चर की पोथोक सिंग पुथोली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना गुजरात की चीफ मिनिस्टर ओइना चही 13 रोम पालम खिबा अदुदा लौफम सिंह चही चुपा संगना लहनबगी पांदमदा लौफम खुदिमक्ता ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग अमसुंग मैनेजमेंट की खुदोंचाबा फंगननबा गुवा सिंह तौदुना पंप सिजिनदुना इसिंग चिंखतुना निथिना लौफम सिंह दा इरिगेशन की खुदोंचाबा फंगली मांगना मखाताना हाइखिबदा मणिपुर गुंबा चही अमदा नोंग मरांग कायना तारिबा अमसुंग पात तुरेल मरांग कायना लैबा स्टेट अमदा इबोबिना लुचिंगबा कांग्रेस ना चही 13 हेना शासन पाइदुना लाकबदा प्रॉपर वाटर हार्वेस्टिंग तौदबना लबुक सिंह प्रॉपर इरिगेशन पीबा ngamjai Manipur da paikaliba minor irrigation su fail oire minor irrigation gi project sing gi mingda lupa crore kaya gi senfam mafam marang khangdana thamli adubu center gi Ministry of Water Resource ta gi Manipur gi irrigation fagana ba yamlaba senfam kaya thadarakli karigumba state government na senfam sing adu ningthina Manipur gi lobuk sing da irrigation pi neba project sing implement tawramlabadi pothok marang kaina puthok tuna chinjakta mipal tangdaba lamdam ama oiragani haiki नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ना याम निंथीजना हाइबा लौमी सिंगमी ओइबा यामना खोगी नर्मदा तुरेंदगी लाइबे इसिंगसे याम फजना स्टॉक तौरगा थममे मसी अखोय मिना उरे अखोयना माना चिंदा ngakta हाइबा नतना मिटमंगना अखोयना उरे मसी यामना ngakningai मसी मणिपुर यंगनरदी अदुगे मति खपाक लेरे मन सही निफु यांखै gi हना फाक लेरे अदुना मनिसिदे हेना रिसोर्स लांगनबगी हेना पैसा पाइनबगी हेना गुजरात मॉडर्न गुजरात हाइबदो मसी तसेंग ओइरे हाइबसे मसी बीजेपी की टीमना मसी अखोय मिमंगना उरे अदुना मसीगी ngasi अखोयना होनजरिबा अखोयना चलिबा बीजेपी टीमना अखोयना चलुबसी मयाम अमा ngasai lakpasi असेंगबा अखोय वाखलोंदी 17 की लाकदरिबा 17 इलेक्शन सिददी बीजेपी टीमना मसीगी अनोबा अखोय एक्सपर्ट्सिंग तानरगांदा सुगुंबा गुजरात मॉडल अमा ओहननबगी पांदमदा ngasi अखोय हाइबा गुजरात सिदा अखोय बीजेपी टीम ना टीम सिगा June 3 Bisnupur Police Commando na Salungfam Mayai Kaidagi Fare Hariba Laistram Indu Chahi Kunganipan Apopa Lekhidraba El Tomba Lefam Waikuro Kaptan Mamang Lekaidagi BOSC RPF Amadi Masigi Lan Misanglo PLA ga Karigumba Hiram Amata da Mari Lena de Haina Lubasigi Department of Publicity gi Chief Banking Bicherol Amana Singdoroli Wangjing Kodompopi Sports Complex ta Technical Drain Nauna Semdorapagi Matangda Leramba Yanadaba Dungasi DYSO I Purnimasi Physical Education gi Lecturer N Manibabu MDS ki Executive Engineer Mani Amasung
SOCDEC gi member singa punna yengminabaga loinana leidiba fil asigi fibam hongdokpa mayai amadi matai da leidiba technical drain khudimak nauna semdokpa thabak asi pangthopada committee sports department amasung MDS ka punna yengshinminaba haina yanakre hairi Lamsang Assembly Constituency ki polling station taratare by kuntra manga samusangi PDS ki manung chaliba cheng prajada KG masing suna fangandabadagi lekai ki club amadi mera paibisina mari renabo authority da wakatuna matam sangna club amadi mera paibisina yenduna laklingai cherak asida handakta lekai ki ayaba yautuna local MLA na rationing agent ama recommend tawre hariba asi lekai ki chakthung matkadaba agent oirabadi thambaya roi haina Brilliant Club samusangna cherol amada fundroli hiramasi ki the Brilliant Club amadi samusang ima ibel chakwa thorang loop anigi apunba amadi miyam gi oba mifam ama hokiba jun tarukta Brilliant Club ki sangnen da pangthokuna kupna khanaraba matungda PDS ki phangpham tokpa chakthok niyom chumna matam chana miyam da phanganba ngamba miyoy ama lekai miyam na khanba haina su yanake loinana lekai gi kaidana ba tawriba club maira paibi amadi lekai gi miyam na yanaduna khanba miyoy aduna lekai gi rationing agent khanbada lekai na yadaba miyoy da kanagumbo authority amadi local MLA na labadi lekai miyamna amata oina lebinaba haina su mifam aduda yanaki hairi break matungda mukana taram luksari Loktak Pat amasung masigi akoibada leiba mafamsingda Fishery Department na Jungi tang amadagi August tang kuntramathoi fauba nga makhal pumnamaki barum kokpa matam oibana maram oiduna close season lauthotuna nga faba thingduna laklabasu electric current dynamite amasung tilhal hidak season aduna nga fabagi pau fangle hari maram asina close season manungda asiguma thabak asi amuk hana tawbidanaba department asina khangalakli Konthozum Kendra si atopa Kendra singa yengnabada khwaidagi sothana leire masi Kendra gi MLA amadi MP na miyeng changba watpadagi oirakpani haina Konthozum Kendra People's Task Force na phungdorli ngasi Manipur Press Club ta pangthokiba paumi singa unaba amada force asigi Women's Wing gi Assistant Secretary Maisnam Sakina Makata na haikibada mahiloi sangyauna Kendra asigi miyamda phangpham thopa hak kaya phangdana leiri Kendra gi MLA amadi MP su leiriba Kendra asida makoi gi development fundsing kadaida sizinakre haibasi hangbayai task force asina constituency asi chakhona naba angamba thakta thabak paikhalagani phongdokhi Konthozum Kendra sidi anova model amoina aikoi karangai tawraga samgatpa yagadage masi aikoi khaktana haibinadi yararoi haidana tonganba koigi media gi thangda koiro natragana aikoina issue competition ama sinba matam sida loinaba esmai tawragadi si chapatani sumai tawragadi sumai tawni haibina simba ese irakko matam gadaida loinaba si yawrakado bodu ni haina khalla kaasdaida aikoina Androdagi macha ahum leirabi nupi amabu yumlon nabada leiba pakhang amana rep tawbi khraba matung police ta wakalabasu thabak amata paikhat pidana leire haina pendaba phongdoli Lamfelda leba akomluk ke office ta pangthokpa pawgami phamamada maraibak thirabi nupi asina thawdo asi jahi asigi January 19 da thokibani thawdo aduda mahana athiba wahai sizinaduna chaibada January miyo asina wakhal khanta howdabadagi thokibani amu hana thoaloi hainai haibadagi imunganung amadi khunai gi minok maisaki badagi losinduna lakhibani adubu April 19 dagi amu hana mi leitabagi tanja loduna mahapurep tawki thawdo asidagi watho oiraktuna khulna wayanaba honaki mera paibida su Taki Porompat Police Station da FIR amasu chanki adubu ngasi fawba police na thawdo asida January tomba fadana leiba asi pende haiki aingonda thoiba thawdoksi asigumba kayama tholuk payan thoktanaba mangonda aingi oiba akanda chairak pibiyu Akomluki President Somarendra na rapid sing kangkatuna thamba habisi ajumba thausil nati mari lenabising na thigatuna maraleba miyoi matik chaba chairak pigadabani haiki से कोई चौखट पे खुदम दी नते कोई भाप तार तब निपिंगांग से थब क्राइम जी कोई सुम्मा खाता ना मांगों थिंबीने वाले तब सिमिर तो याद है उसी मधुम खंगा चाना में मखा पूर्ण तो उन चथा खुदम तब मसे कोई हम लाइव थिबनी मसे बड़ी लेना खुदम ना मसे थिंगना में कोई पुण्य पुण्य मिनी से वो पुण्य मुतरी Wangoi Municipal Council gi Chairperson, Vice Chairperson amadi Councillor ama BJP de yaukre hariba asi aranbani haina MPCC gi Vice President Sagosem achobana phongdoli ngasi Congress Bhavan da pangthokiba pawi mi phamamada man makha taraduna makhoi independent dagi BJP de yaukibani Congress nati makhoi home sel thum ningthina sizinade haibagi maralda mamang chahi gi June thada party dagi tanthoki makhoi gi mathakta government na thigatpagi thabak chathari Congress na amoipa miyoi sagotpagi wafam leite
हाइकी कांग्रेस पार्टी की नीति नियम से करीगुंबा सेरान तुरान तौरप मतमदा मसिंग पार्टी की डिसिप्लिन कायन थबक चतरप मतमदा पार्टी न तुमिन लेते अखोय लौखटपम थोप एक्शन दो लोकली लोरेना मखा तारपदसु असुंबा बीजेपी ना अखोय की मखोय पांगल याम कनबा मानब मवोंगदा कांग्रेस पार्टी बु सोंदन वहनबे मवोंगदा कांग्रेस उंतोमगा सत्पा मानब मवोंगदा तोंजनिंग दे सीजा आईके फाउंडेशन अमसुंग अमोफा मोइरांगना पुन्ना सिंदुना लेमना मिट लायेंबगा लोइनना अताबा ममलदा सर्जरी तौबगी केम अमा मोइरांग पालौ लेकाय मानदोपता पांथोक्रे केम असिदा मियोय चनीलोम लायेंबगा लोइनना मियोय 95 ऑपरेशन की दमक खंगकी लेखिद्रबी निंगथौजम रेबिका चनुगी मिहात यानिंगदे मिहात सिदा जेनबसिंग फासी तौगदबनी नुपी अगांगदा हिंसा चथब खुदक्तगी लेपदबनी हाइना दाबी तौरदुना ngasi hairok amadi kairen bikhokta paksana miyamna wakan mifam chathakre amaromda mihat asida chenabadagi police na faraba wangjing tekcham lekaidagi tekcham yaima ngasi anirak shuba oina chief judicial magistrate thaubar gi court putholaba matung numit 15 gi judicial custody remand piduna jail da thajinkre tha asigi kumanga da court asida amohana puthokani rebika gi mihapu yaninda ba phongdutuna tomal makhong youth club na sinduna club asigi sangne da su wakan mifam chathaki hairok part 1 mayai कायदसु MYC क्लब न सिंदुना अखन बमोंग द यानिंग द वफोंदुतुना वाकन मिफम फमखिबनी पाउमी सिंगी चेंग हयंगदगी नुमित हुमनी येलगनी यूनियन की प्रेसिडेंट वांगखेमचा श्याम जायना प्रेस क्लब त पांगथोपा पाउगी मिफम अमदा था खुदिगी पाउमी सिंगी पीरिबा चेंग असि डिपार्टमेंट न जुन थांगी ओइना पिरकपनी मसिदा ऑल इंडिया रेडियो IPR अमसुंग DDK की पाउगी लमदा लेरिबा सिंगिसु पीगनी हाइरी अमजुगी मेंबर ओइबिरिबा कोई मोराफाइजेरेशन दा अखोई सिंग पिजगनी अदुन हाइरे मतम सिदा लापियो अदुन सिंग यमबगी मतम से अखोइना नुबित हुमनी नि हयंग अखोई जुल की तांग 13 अदुग तांग 14 की अखोई इंजन पुंगरी आउन अखोई सिंग यमबगी थब असिन हुमनी सजगनी दुगा याम नोयबा मदि अखोई सिंग यम जबसिदा अखोई अमजुगा अखोई मेडिया पे सर्कल ओइबा ओल्डर रेडियो DDK इम्फाल अदगी मंगु सरकार की IPR पब्लिकेशन अदगी IPR चिंगला लेबिरिबा कोई पाव गमरी लेने सिंग कोई गुंडोगी तमति सुकुसम थुंजगनी खुराई कोनसम लेकाई चाखोट खोंथांग नुपी लुपना ngasi खुराई अंगोम लेकाई दा लेइबा दुकान सिंदगी यु फागतुना मै थाखरे लुप की सेक्रेटरी एल प्रभावती ना अंगोम लेकाई की दुकान सिंग अयाम यु योलिबा असि थिंगना बहोना दुना लाकपनी चंगसि लगलिबा खोंथांग असदा मिपुंग खुदिमोना मतेंग पांगबियु हाइके मोरे दंगरंग बोम पोखाई खिबगी थौदो नॉर्थ ईस्ट डायलॉग फोरम ना यानिंग द फोंदोक्रे जुन मरी की एम्बुस मतुंदगी इंडियन फोर्स सिंगना ऑपरेशन चथरपदगी मियाम की पुनिंग दैताना लेजिगई तालक असिदा बोम असि पोखाई हनबगी पांदम करिनो मियाम की पुंसी ngak senba habasi इंडिया गवर्नमेंट की थौदांगनी मणिपुर मियाम ngak senba ngamdrabadi मियाम ना पॉलिटिकल ऑप्शन अमा थीननबगी दमक खना नैनबा हौरगनी हाइदी हौजिक सानबगी पाव ngasi sanabagi pauda basai thamebana tapaspa tabungkokpu maithiba piduna first case jatra singa memorial veteran football tournament ke final changkre sekmai kangjebung youth club na sinduna club aski ground da team taramatoi na group mari thokna khaidokuna chathariba first case jatra singa memorial veteran football tournament ke ngasi sanakiba anisuba semi final match da basai thamebana tapaspa tabungkokpu goal ahum amada maithiba piduna final changkibani basai thameban gi goal singa du imocha rajendro amadi ratana chanke tapaspa tabungko ki amatangairaba goal adu robindro na chankibani tha asigi tang 16 da chahi asigi 33 suba challenge cup ki winner FC Imphal mayai koibiga sanagani बांग्लादेश की ढाका दा था असगी तांग मंगा दगी तरा फाव पांथोकिबा इंटरनेशनल बोवेना मार्शल आर्ट्स फेस्टिवल दा इंडिया टीम दा सरुक यारुबा मणिपुर की बोवेना मार्शल आर्ट्स सनरोय चोंथा महादेव अमदी यनसेबम जीवन ngasi इम्फाल की इंटरनेशनल एयरपोर्ट थोलखरे मखोइबु क्लब मैरा पाइबी अमदी बोवेनाम एसोसिएशन ऑफ मणिपुर की मियोइसिना हराउतेम ओखरे निंगसिंगबे याई पांथोकिबा फेस्टिवल असिदा केजी हुंफु मखागी कांगलुपता चोंथा महादेवना फाइट इवेंट्स दा गोल लौकी यनसमम जीवनना केजी निफु निपान मखागी कांगलुपता फाइट अमदी ngumon QN कतादा गोल अनि लौखिबनी
MIS Pasoina Yamna Lakchana YFC Team B Tombram Lakai Bu Goal Taramari Ohumda Maithiba Piduna quarter final Chankre Kasa Road Athletic Union Crowd Kamnam Bazarna Sinduna Union Asigi Hockey Ground the Team Taramangana Group Mari Thongna Kaidotuna Chatariba First State Level 7A side Men's Open Football Tournament King Asi Sanakiba Ahanba Metski Mai Pakiba MIS Patsoigi Goal Taramari Adu Kishan Goal Taramathoi Monisna Ani Amadi Sanjit na goal amachan ke YFC Team B Tongrom Lakai gi goal ohmadu Sakhak na ani amadi Laithangwang na amachan ke ani super match ki sanaki bada Kraw Khamnam Bazar amadi CRFC Ramji Khul goal ani ni charaduna draw chatkre match sida draw chalabasu Ramji Khul quarter final changkre Kraw Khamnam Bazar gi goal ani adu Samboy amadi Mairena chanke CRFC Ramji Khul gi goal ani aduna Lungthung Ngamna Chankibani Hayang Ahanba quarter final match ta AYDC Akham Lamsang Amadi YFC Team B Tongrom Lakai ga sanagani anisuba quarter final match ta WFC Team A Moirangkhom Amadi WFC Team B Moirangkhom ga sanagani Imphal West District Amadi East District Football Association ge Interclub Player Transfer tha asigi tangwa pandagi hokibaga loinana ngasi humni chama numita Imphal West District ki oina sanaroi kun Interclub Player Transfer apply tauke hauji fawbada Interclub Player Transfer apply sanaroi nifu manga sukre amromda Imphal District ki oina ngasi humni chama numita Amateur Player taranipan apply taukibaga loinana apply taukiba sanaroi nifu sukre Taramanga Suba Arambam Samarendra Ningsing Tharomga Mari Lena All Manipur JB Association Gimiye Makada Kumbi JB Association Amadi Deraka Youth Club Kumbi the Sinduna Tasi Tang Nipandagi Iwudo Sandong Kongbu Mangagi Tel the Chatarakiba Om Suba Arambam Samarendra State Level J Taratare Makagi Cadet JB Championship Loisin Kray Championship Asida Mexico Kuraina Point Nifugunipan Fangduna Overall Team Champion Oikre Mihus Komana Point Kulumdoi Fangduna Overall Team Runners Up Amadi Masasta Kashampa na point tara fangduna suba position takre. National Championship kayada Manipur Hockey Team ge goalkeeper oiramba amadi Mexico Olympic ki Bharat Team semnaba pangthokiba National Hockey Camp ta saru yakiba larigem pam makhalekai dalaiba Yumkham Madaneshwar Roina tha siki tang taruki thangjanamita lekidabada Manipur Hockey na me from pangthotuna minute ani tumina leptuna awaba phongdokre lekidabagi thawaina lairamlenda ingna chingna leirunaba taibang semba mapuda nijabaga loinana imung manunggi awabada su saru yari hairi District Youth Affairs and Sports Office Imphal East Sinduna tha asigi tara humdoidagi tara mapan fawba Kumalampak Practice Field da chahi tara mari makhagi nupamacha amadi chahi tara tare makhagi nupamacha amadi nupi machagi Imphal East District Level Subroto Mukherjee Football Tournament pangtholagani Tournament asida saru yanaba form thazin kraba sanaroi singna tha asigi tara humdoigi ayupung mapan tabada Kumalampak Main Stadium da laktuna DYSO Imphal East ki official singda report tawgadabani laktaba singi wakat makhatana lawroi nimit asida sanaroi singi wet on gani hairi Brajanat Kang Association Sagoban Nepra Menjor Mamang Lekai na sinduna Mamang Thagi Tara Taritagi Kang Kutara Humdoina Group Mari Thongna Khaidokuna League Cum Knockout basis da Chathariba Mangsatabam Iboyama Amadi Punyabati Ningsing League Cum Knockout Kang Tournament ke hayang ahanba quarter final match da Khunrapam Kendra Kangkhut Amadi Wangoi Kendra Kangkhut ka sanagani Ngasi nomoy ba ingasay pau pizari ICAR lamfe patagi fangba pawi matung ina ngasigi khwaidagi saba si degree Celsius 19.2 anini khwaidagi ingbana degree Celsius 10.8 mapani nungsite yawa ising manalgi chang ayukta chada 43 nungthildana chada 42 ni nongjugi chang millimeter 10 mangani loislak damaroi ba pamukana pizari Chandel gi ambush amadi matung tarakpa army operation na India gi AS policy da apanba amat leheloi haina Donor gi Minister of State Independent Judge Dr. Jitendra Singh na phongdokre ADC gi vote masing thiba loire Congress na nifugo taruk phangduna khwaidagi yamna seat phangba party oire NPF na nifugo humdoi Independent kuntra humdoi amadi BJP na kumathoi phangle amadi Manipur da su nomagi chang hantarakpana white collar job ta pamnarakpani haina Chief Minister O Ibobina nungaitaba phongdokre Ngasi dia STV na pizza pawag mataas sinjari miyang tabiri basing buo mukha na kurumjari.